Il-kap eżekuttiv tal-kumpanija tal-kiri tal-karozzi, John's Garage, qal li kien avviċinat minn xi ħadd ripostingat fl-2013 u kien mitlub jiddistanzja ruħu minn dokumenti pubblikati fil-Malta Today. Dawn id-dokumenti żvelaw kif in-negozjant taż-żejt George Farrugia, direttur ta' John's Group dak iż-żmien, ħeba madwar 6,800,000 euro fi profitti minn familtu fin-negozju. In-neputi tan-negozjant George Farrugia huwa l-kap eżekuttiv ta' John's Group u jismu Christopher Farrugia. Preżenta affidavit fil-qorti fejn spjega li fl-2010 innota li tziju benefika minn numru sostanzjali ta' tenders. Wara aktar investigazzjoni, ħareġ li George Farrugia kien qed jitrasferixxi flus f'kontijiet offshore li appartjenu lil kumpaniji oħra tiegħu. Dak iż-żmien għal Christopher Farrugia ma kienx konxju ta' dan kollu. Qal li George Farrugia kellu rabtiet mill-qrib u b'saħħithom mal-Ministru Austin Gatt u li mhux biss kien jiftaħar li jafu imma li kien għen lill-Ministru billi provdilu BMWs għall-kampanja elettorali tal-2008. Barra minn hekk ta' ammont sostanzjali ta' donazzjonijiet fi flus. Żied jgħid li Austin Gatt u George Farrugia spiss iltaqgħu bejn il-ħbieb f'restaurants. Dan fi żmien meta Austin Gatt kien responsabbli mill-Ene Malta. Christopher Farrugia qal li George Farrugia kien juża lil sħabu biex jasal fejn irid jasal. Kien juża ħbiberiji biex jikseb informazzjoni dwar se jiġri fis-suq taż-żejt. B'dan il-mod kien ikollu vantaġġ. Fl-affidavit Christopher Farrugia qal li fil-waqt li George Farrugia kien qiegħed iħaxxen il-but, il-kumpaniji tal-familja kienu qed isofru. George Farrugia kien mitlub jirriżenja minn John's Group ftit wara u qabel tela ikkonfrontaw ħutu li qalulu li jekk kemm ilu jsir pubbliku jisfaxxa l-gvern dak iż-żmien nazzjonalista. Qal li minn informazzjoni li rnexxielu jikseb bis-sistema ta' emails skopra li George Farrugia ifforma kumpanija fiduċjarja bl-isem Acon Limited. Din kienet imwaffqa sabiex fiha jidħlu kummissjonijiet fuq tenders taż-żejt. Il-Prim Ministru dak iż-żmien, Lawrence Gonzi, kien qabad lil min jinvestiga, iżda l-investigazzjoni saret biss fuq id-diretturi ta' John's Group mhux fuq George Farrugia. Meta fajl mimli dokumenti spiċċant il-Malta Today, il-pressjoni fuq Christopher Farrugia bdiet teskala u qalulu li l-pressjoni fuq Austin Gatt kienet qed tinħass ġmiela, għalhekk kellu jiddiżassoċja ruħu minnha. Huwa rrifjuta u fil-waqt li fakkarhom li tal-familja huma nazzjonalisti kbar, meta talbu l-għajnuna mill-Partit Nazzjonalista dawn ippreferew jaqbżu għal George Farrugia.